Pedek mah kon. Ah, malah rampok guys. Tuh guys, depan saya guys. Ada mobil. Masuk guys, depan saya guys. Masuk NPM guys. NPM Mahkota. Ini saya bertemu tukang ojeknya guys. Woi, kawan, sehat kawan? Ah, sehat kawan. Pedek mah kawan. Ah, malah rampok guys. Mendarat guys. Mahkota. Tuh, guys. Sampai. Kemana kan? Di Mopuroi. Kemana? Ada penumpang nggak ya? Babel. Apa Bel? Bel? Apa? Pegalangan.